nari nkomoje ku ikipe y'igihugu y'Abongereza saa 4 bahamagaye tayari urutonde rwamaze kujya ahagaragara abakinnyi batagaragaramo ndetse n'abakinnyi bagaragaramo umva n'ubundi yari saa 4 bose dusuhuza amasaha cyane tubanyuremo bose. Yes, abazamu rero n'ubundi rwose ni gahunda ni batatu. Yego. Jordan Pickford sibyo wa Everton, akaza umuzamu witwa Dan Henderson wa Crystal Palace na James Trafford wa Man City. Urumva hanyuma bamyugariro harimo Reece James wa Chelsea. Urumva akaza Mark Guehi wa Man City. Yego. Akaza Ezri Konza wa Aston Villa. Zinabona ngo turivuga nabi tuvuga Konza ngo twadukoze ibara ni Ezri Konza. Urumva wa Aston Villa. Akaza uwo bita Nico O'Reilly. Urumva yego wa Man City. Akaza Donny Byrne wa Newcastle na Jed Spence wa Tottenham. Ariko ntago namwiyabagirwa Tino Livramento wa Newcastle. Urumva na Jarel Kwanza Leverkusen sibyo aba defense na Stones wa Man City aba defense nabo abakina hagati Declan Rice Arsenal. Urumva Jude Bellingham Real Madrid, Jordan Henderson Brentford, Morgan Rogers Aston Villa, Kobe Boateng Man United na Elliot Anderson wa Nottingham sabo Elliot. Barutaizamu Harry Edward Kane Bayern Munich, Ivan Toney Al Ahly, Oli Watkins Aston Villa, Bukayo Saka Arsenal, Marcus Rashford Barcelona ni ntizanyo ya Man U muri Barca, Anthony Gordon Newcastle, Eberechi Eze Arsenal, nande wundi na Noni Madueke Arsenal. Ngabo abakinnyi umutoza Thomas Tuchel yifashishije rwose azifashisha mu mikino y'igikombe cy'isi. Okay, tukomoze ku mazina make cyane kugira ngo dukomeze n'izindi ngingo dufite zo kuganiraho. Atagaragaye Rugaju kubura kwa Phil Foden muri iyi groupe haba hari cyatunguranye? Nta cyatunguranye, umukinnyi utakina muri Man City no musimbura. So ntabwo ari igitangaza rero kuba yashyirwa rero nta gitangaza. Uravuga iki kuri Cole Palmer? Cole yagize umwaka w'imvune cyane, ntabwo wavuga yuko yari ahari, nawe ntiyabonye umwanya uhagije wo gukina, ikindi yasubiye hasi cyane mu mibare. So iyo umutoza rero ahamagara ntabwo ahamagara amazina byacu tuvuga ngo abantu bari muri Rayon na APR gusa, nta nubwo ahamagara wenda ngo ufite tala, agomba gushyira mu gaciro akanareba n'urugendo ukoze muri icyo gihe. Biba gake cyane kuri wadinga abakinnyi batagize umwaka mwiza kuza mu ikipe y'igihugu, akenshi baba ari nk'abakadre babandi uvuga ngo no mukinnyi twabanye nkeneye kumuri wadinga kubera eforo yagiye agaragaza mu myaka yashize. Hari igihe byajyaga banko kuri juru muri Equipe de France atameze neza ariko umutoza akamutwara. Binaba kandi iyo wenda navuga ngo umukinnyi umwanya kina udafite competition nyinshi ugasanga wenda umuzanye nk'umusimbura, ariko rero ku ikipe nk'izi zifite abakinnyi benshi biba byumvikana nyine hafatwa uwakoze kurusha abandi. Uwo bita Ivan Toney yagarutse muri iyi kipe. Uyu mugabo ntabwo yaherukaga mu ikipe y'igihugu y'Abongereza ariko yakoze neza cyane mu ikipe ya Al Ahly. Batwaye Champions League ya Asia, Champions Saudi Arabia, babaye ba gatatu, ari mu batsinze ibitego byinshi. Ikindi kandi akaba n'umukinnyi navuga ngo ufite ibitego byinshi 32 match 32 ibitego 32 assist 7 mwana nyagasani. Afite ikintu gikomeye buri akinamo backinga cyane Ivan Toney. Afite profile abandi bataka babongereza bose badafite. No umusore w'ibigango muremure ufite imbaraga nyinshi cyane ku buryo hari igihe n'ubu ntago azabaje kubanzamo kuko bafite Harry Edward Kane, ariko hari match zimwe na zimwe ubona ugiye kwitakaza ko batereka mpindure wenda nyine 4-4-2 ukaba wamuzana agakina nka nimero 9 uhagarara imbere.
uzajya ugufasha mu kugarura ama second ball noneho ugashyira Harry Kane mu bitugu bye bagakina ari babiri so ni muri coaching agwa option yindi mu buryo navuga ngo bwo gukina cyangwa se bijyanye no kumukino uri kugenda uzamuka uko ugenda uhindura isura uko ugenda ubona ikipe ikugoye hari imikino rero ikinwa n'abakinnyi nka Ivan Toney surtout nk'aya makipe bafite abadefenseri n'amediateri barebare cyane akunda gukina ama long balls amakipe yo muri za Scandinavie amwe namwe wenda bakunze kugira abasore barebare ibihugu nka za Russia yo mukina hari n'ibindi bihugu bikina nyine izo style z'ama long balls so hari igihe rero ukenera abakinnyi nk'abashaka kuba bafite ikintu cya physicality cy'imbaraga z'umubiri nyine ku buryo bashobora kuza kuba bagira ibintu batanga muri match so nicyo nacyo cyarebwaho afite profile idasa n'iy'abandi. Kobe Meno yari yagize intangiriro mbi ariko aho umutoza aziye mu ikipe ya Manchester United atangira kumukinisha Michael Carrick yongeye ahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Abongereza ni kimwe mu bintu abongereza bajya kunda kuvugwa uko liste yabihindagurika bitewe n'ibihe umukinnyi arimo ariko Kobe Meno ntekereza ko guhamagarwa byari ngombwa byari ngombwa arabideservinga icyambere wakivuze muri imikino yo kwishyura yabaye umukinnyi w'ingenzi muri Man U yakoze urugendo rw'amezi hafi 3 ya nyuma soza sezo uri kwitwara neza haba harimo nyine kuwadinga effort hanyuma ikindi umwanya we nta competition nyinshi ufite ku buryo yari afite ibibazo nk'aba ba Phil Foden ndetse na ba Cole Palma bafitemo shortage y'abakinnyi kuri nimero 8 ku buryo kuba yaboneka kuri pecking order nka nimero ya 2 nk'umusimbura wa Declan Rice byaba byumvikana kandi cyane so aranabideservinga ikindi no gutegura na future ashobora kutazakoreshwa cyane ariko kubera yuko muhazaza ubuzakenera abakinnyi ugerageza rero kugiramo icyo kintu cyo kubalance imyaka ukavuga uti hari abakinnyi ndi bushyire muri iki gikombe cy'isi key players bari mu prime bagomba gukora cyane kurusha abandi iyo list akenshi bari nk'abakinnyi nka 18 ariko ukagera n'abandi bakinnyi ugomba kuzana kugira ngo barusheho kugenda bagaininga experience bakurira ku birenge bya bakuru babo abazungu ntabwo ari abantu bafite guhubukira ibintu buri muntu wese agenda kubwira impamvu bamushyize kuri liste so nk'uyu rero ugiye kubireba neza ku myaka afite n'umupira akina no gutangira gutegura hazaza he muri equipe nationale urebye azaba ari nadasubira inyuma agakomeza kuzamuka azaba ari imwe mu nkingi ya mwamba muri mediane yabo mu gihe cy'igikombe cy'isi cya 2030 ntekereza yuko rero niyo ni impamvu yumvikana ntabwo hazana abakinnyi b'abasaza gusa ngo barundi muri equipe so hari Maguire yababaye cyane we twanabigarutseho ko yarize akavuga ati nari nkwiriye guhabwa amahirwe mfite imyaka 33 nangiye gusoza numvaga ari igikombe cyanyuma ngiye gukina kumusiga bagazana Stones utarigezwa mu regular starter bifite impamvu yumvikana animwe hari Maguire byaba wenda kureba profile cyangwa se uburyo bw'imikinire nicyo cyatandukanye we na Stones abadefenseri banyu bisa neza Axel birampa neza logique abadefenseri bahamagaye harimo aba center back harimo Gehi nuko we no muri regular starter muri Man City kandi yabaye inkingi ya mwamba we no doubt akaza Konsa abanye na Everton abanye na Aston Villa twaye Europa League ibonetse mu makipe 5 nawe ni regular starter no doubt akaza Dan Burn abanye na Newcastle no mukinnyi navuga yuko mu byukuri nawe ubanzamo nawe no doubt ariko siko Newcastle mu defense ifitemo babiri Livramento ariko no na Yose navuga ifitemo babiri Livramento na Dan Burn urebye sarundi nabandi nabo ku mpande nyine Jed Spence wa Spurs Jarrell Kwanza wa Leverkusen abo ni muri ya logique y'abakinnyi bakiri bato bagomba gutekerezwa nese Stones ubwo na Rich James nyine na Stones Stones nawe center back Stones yaba ari mu buryo bw'imikinire kurusha wenda kuvuga ngo ni prospect ni umukinnyi wenda navuga ngo urebe ukavuga ngo ni ibitangaza yagize muri iyi sezo so umukinnyi wenda wavuga ngo nuko ari muto wenda ngo uzamutegereza mu myaka iri imbere wenda uri kumukuza nk'ibyo by'abakwansa ni logique yuko ashobora kuba atekereza gukina Konsa Gehi aba basore babirabura agatekereza yuko aramutse agize
ibihe byiza byo kubona Stones ageze muri ino mikino ashobora kugira wenda imbaraga yageninze fitness ameze neza. Ubwonko bwa Stones bwamuserva neza kurusha ubwa Maguire, kurusha uko umubiri wenda wa Maguire wamuserva. Maguire buriya ni umudefenseri ukinisha igihagarara, ni muremure, aba mwiza, n'abafana ba Man bamudefandaga nicyo bavugaga muri comments. Mujye musoma comments kuri ibitangazamakuru bikomeye nka za Sky, buriya haba harimo abantu b'abanyabwenge cyane ko babana n'abo bantu baba bazi. Muri box zombi yaba bari kudefanda ni mwiza cyane ku gukuraho imipira, yaba niyo bagiye kwataka ubona yuko no muri Man yakora ku mipira myinshi bagenzi be bakabasha kuba batsinda cyangwa se nawe akayitsinda. So akoresha umubiri we cyane kurusha gukoresha ubwonko bwe cyane. Muri football bibarwa gutya, no kuvuga ngo umwe ni umusomyi mwiza w'umukino Stones, he's good at reading the game. Bivuga ngo we ibyemezo afata ni ibyemezo biva ahanini muri anticipation. Ngo asoma aksibaye akabona ishobora gukurikira yayantisipa akayikumira itarabo. Bivuga ngo ubwonko bwe akina anatekereza. Maguire sinshaka kuvuga ko adatekereza byaba ari igitutsi. We rero we arareactinga kuri aksibaye. We ntabwo atekereza ikintu cyaba ngo agikumire, we kiraba akiadapta kuri icyo kintu kibaye. So the one is reactive, the other one he anticipate. So iyo rero ufite abakinnyi b'abirabura batanga passe zimwe ziri na rive nkaba Gehi bakonsa, twese tuzi ubwonko bwacu ko butekereza. Sinshaka kugeneraliza, ariko abirabura si beza cyane mu kudefanda bakoresha ubwonko. Niba hari ubyita racism ubwo bifata uko ariko niko kuri. So hari ukuntu mu gusoma umukino tuba reactive cyane. So na Maguire rero ubwonko bwe bumuserva mu buryo bwo kuba reactive kuruta uko yaba umuntu anticipa. So hari match atekereza ko probably ntekerejwe icyo atekereza zishobora kuba zizaba decide no kuba ufite abakinnyi bashobora gusoma umukino bagatanga ibyemezo byatuma umukino urangira muri faveri yawe. Urugero, hari nka match utsinda 2-1 ari match ya knockout, ukabibona ko ikipe yakugarije, ufitemo abadefenseri bawe babiri babirabura Konsa na Gehi bafite umubiri bafite imbaraga, ugahita ugaterekanye kuri defense atura ndefani yo minota ya nyuma, ariko sinza gushyiramo Maguire w'imbaraga kandi naba arizo bafite, ahubwo ndashyiramo uyu ufite ubwenge agerageze kuba managinga, none agerageze kubakoresha niba ariko nabyita, agerageze kubayobora kuberekera. Ni nko muri ubwo buryo. Ikindi Stones ni mwiza mu gukinisha amaguru, probably yabaye ari muzima, afite fitness mu gusohora umupira, surtout mu korohereza abana basore bo muri mediane ba Declan Rice kuza gukura bari nyuma cyane, nubwo nagiye ashobora kubikora. Ariko Stones mwese murabizi ko afite n'agatazarano keza bamwita bavuga yuko ari uruhurirane, nuko Stones yavunitse ko n'umukino udasanzwe rwa Franz Beckenbauer amurimo, ndetse ngo na Busquets akamubamo. Niyo mpamvu bamwita Franz Busquets. Bavuga yuko ashobora gukina nka nimero 6 ya yindi ifunga bari kayitanga neza, kumwe yasoraga umupira neza, ndetse akanaba n'umudefenseri mwiza cyane nkuko ba Franz Beckenbauer babikoraga, umudefenseri uzi gusoma umukino ufite ubwenge uzi kwantisipa. So urebye no muri ya Man City yatwaye Champions League murabizi ko yakinaga muri mediane, bakina iriya icyo bita mediane ya box carré y'ama mediateri bane. So Stones rero afite ama option menshi yagwa mu buryo bw'imikino ukoresheje ubwonko kurusha bahari Maguire. Yes, nuko bimeze cyane. Yari liste y'abongereza nk'abantu bakurikira shampiyona mu Bwongereza, mufite amakipe mukunda, byari ngombwa ko tuyiganiraho cyane. Ubwo tuzakomeza kugenda tuganira gake gake, ariko mu nkundire ubwo abongereza nyine gahunda yabo tuyisozaho Claude. Barajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko gahunda muri rusange uko iteye barabanza bakina imikino ibiri ya Icitse, nabo barakina umukino tariki 3 na New Zealand bizaba ari kuri tariki 3 saa 4 z'ijoro. Match ya kabiri ya Icitse barakina na Costa Rica bizaba ari ku tariki 10 saa 4 z'ijoro. Hanyuma umukino wa mbere muri Group L barimo umukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi bazabakina na Croatia. Bizaba ari ku saa 4 z'ijoro kuri AT&T Stadium Arlington. Abongereza na Croatia izaba ari match iryoshye kuri 17 saa 4 z'ijoro.